Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 24 z'ukwa 10. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avuga ko itegeko nshinga ry'igihugu cye rikwiye gusubirwamo ngo kuko ryanditswe n'abanyamahanga. Mu Burundi abanyagihugu bo mu turere dutandukanye twa komine Nyanza-Lac baravuga ko bugarijwe n'ibibazo bidasanzwe by'amazi meza. Turabumva muri aya makuru. Ni kwa kane kandi ntiwibagirwe n'ikiramico urunani. Ikaze ku makuru arambuye. Umuryango w'abibumbye watanze impuruza ko intego zo kugabanya ibipimo by'ubushyuhe ku isi zitari kugerwaho uko byari byitezwe. Loni iravuga ko ubu ibipimo by'ubushyuhe bw'isi byitezwe kuzamuka ku rugero rwa degre 3.1% hejuru y'urugero rwabanjije ibihe by'inganda muri iki kinyejana. Inshuro ebyiri z'intego yari yarashyizweho mu myaka 10 ishize. Izamuka ry'ingendo z'indege mu mwaka ushize ryari imwe mu mpamvu z'ingenzi, kimwe n'ibyuka biri hejuru biva mu mihanda ndetse no mu nganda. Umunyamabanga wa Loni Antonio Guterres yavuze ko izamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe byerekana ko isi iri mu bihe bikomeye, aho abakene kurusha abandi bazahazwa n'ubushyuhe ndetse n'imyuzure kurusha abandi. Abategetsi b'isi bazahurira muri Azerbaijan mu kwezi gutaha kwa 11 mu bindi biganiro bireba ihindagurika ry'ikirere. Mu karere k'ibiyaga bigari abanyagihugu bo mu majyaruguru ya Bujumbura bashobora kwirutsa kuva kuri uyu wa gatanu inyuma y'icyumweru bari bamaze batagira amazi. Ibikorwa byo gutunganya umuyoboro munini ujyana amazi muri ako karere bisa n'ibyarangiye. Uyu muyoboro wari warasandaye mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize bitera amazi gukama mu makaritsiye menshi. Uko BBC Gahuza yabyiboneye mu mwanya ushize, ibikorwa byo kuwubaka byarangiye. Ubu ukaba uri mu kirere nk'uko wari umeze utaragira ingorane. Abakozi twahasanze batumenyesheje ko barimo barangiza ibikorwa bya nyuma mbere yo kurekura amazi, bavuga ko ejo kuwa gatanu amazi ashobora gutangira koherezwa mu turere twose twari tumaze iminsi turi mu kaga. Isenyuka ry'uyu muyoboro ryatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu bakoresha amazi yo mu migezi. Ibi byari byanatumye rero bamwe batinya ko ibyago by'indwara zirimo nk'uruhushi cyangwa se mpox bishobora kwiyongera. Tukiri kuri iki kibazo cy'amazi mu Burundi, abanyagihugu bo mu turere dutandukanye twa komine Nyanza-Lac mu bumanuko bw'u Burundi baravuga ko begeramiwe n'ubukene budasanzwe bw'amazi meza. Bamenyesha ko imwe mu miyoboro yayazanaga yandujwe n'izamuka ry'ikiyaga Tanganyika ryabaye mu ntangiriro z'umwaka, rikaba ryarononye ibitari bike. Aba banyagihugu bafite ubwoba ko bashobora guterwa n'indwara ziva ku isuku nke. Bakaba rero basaba leta kubafasha. Mu ishyirahamwe Regidezo rijejwe gutanga amazi bamenyesha ko hagiye gutangira vuba umugambi wo kugeza amazi meza muri iyo komine uzatwara miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'amanyaburayi. Umunyamakuru Jidasi Hundimundu yagiye i Nyanza-Lac adutegurira inkuru. Umugezi bawita Rugobera niwo tuvomamo. Aya mazi ni mabi cyane kandi tuvoma ari mu buyoga. Yego turayanywa tuyateye. Aha ni ku mutumba Rubindi zone Mukungu, kamwe mu burere bugiramiwe cyane n'ubukene bw'amazi nko ku birometero 20 by'umugwa mukuru wa komine Nyanza-Lac. Yozofina na bagenzi we amazi yo kunywa canka yo gukinjika bayayora mu mugezi utemba uva ku musozi uhanamye aka karere. Ubandanje nko ku metero 900 uvuye ngaha usanga abandi banyagihugu bariko bavoma amazi ya Tanganyika atobekaye cyane. Yasende Ndikumana we
yahisemo guterura ivyombo vyose vyo mu nzu aza kuvyogereza ku kiyaga. Avuga ko kugira baronka amazi meza bibasaba gufata urugendo rw'ibirometero 10. Ibi ngo bibatwara amafaranga menshi. Niyo mvu bavuvudikira Tanganyika. Tubayeho nabi, turashaka kugenda kuvoma amazi hani mukungu, tukatuma umuntu akisivero akaducira igihumbi kw'ibido. Kandi tumaze kumuha ico gihumbi, hari n'igihe ucubura ngene ufungura kubera uba ufise ico gihumbi nyene, ukacubura amazi yo kunywa. Abana baguma bagwaragurika kubera amazi, nta urabona ko amawese yose yabomagurikiyemwo hirya no hino, umva turabura ngene twonywa amazi. No mu gisagara ca Rumonge ingorane ni iyi nyene. Aho uca hose uguma ubona abantu bari ku makinga bagiye kuvoma mu burere bwa kure. Hambavu y'ivyo, imwe mu miryango isigaye ikoresha umukenyuro wo kwimba gushika nko ku metero 200 uja mu kuzimu, amazi agaca aduga. Niyo bakoresha mu dukorwa two muhira. Iyi ngorane y'ubukene bw'amazi yagize ingaruka no ku gisata c'amahoteri. Reverien akora muri imwe mu ihoteri z'Inyanzarake. Mu bisanzwe ku bintu vyerekeye n'amazi twe tumerewe nabi cane. Kuko ikibazo duhura naco nuko akenshi tuvoma kandi tukavomesha ku mahera menshi, bikanashika niyo babuze amazi boga bamwe bakagenda bavuze nabi, abandi nabo bakagenda ntibazogaruke. Mu bisanzwe abakiriya mu kubakira turababwira ikibazo dufise, tukabwira ko dufise ikibazo c'amazi, amazi dukunda kuyatanga mu vyombo turabaha yo koga, amabahijije tukabongera bararana kugira ngo baze kuronka bakoresha mu ijoro. Imwe mu mvu zatumye Nyanzarake ibura amazi harimo kudakurikirana no kutabungabunga ku mwanya. Ubuhinga bwo kuyakwega bwari bwarashizweho, ariko hariho n'iyindi mvo. Kare amazi ngaha twadusanga tuyafise, muga kuva hateye umwuzurira w'uruzi, amazi yacatangura gukena gose cyane kubera uruzi gwakubita ku nkombe y'uruzi. Amatiyo yaciye agenda arabadagurika, hanyuma abajeje ivy'amazi bacagana barayabika mwamwe, ayari nayo usanga yaravunaguritse araho nyene. Aba banyagihugu basaba leta kubatabara bataraterwa n'ingwara. Leta yoraba ukuntu idufasha kuko yo ubuhinga irabufise je ndibuka n'igihe hari higeze kuba ingwara ya kolera, barigeze kuba bazana ibintu by'ibitangi bimeze nk'iparasike, barashamwe amazi kandi abanyagihugu twaronka amazi akwiye, twarashima nubwo bo tukora nk'ubwo buryo bari bakoze mbere. Umuyobozi w'ishirahamwe rya leta Regidezo rirabi bijanye no gutanga amazi, Dr. Engineer Harbert Manigomba avuga ko mu misi ya vuba hagiye gutangura umugambi wo guha amazi meza komine Nyanzarake. Uwo mugambi uzotwara miliyoni 32 z'amafaranga y'amanyaburaya. Umugambi wo guhereza amazi Nyanzarake, igice kimwe tukakivana cy'amazi kuva muri Tanganyika, gusukura amazi ya Tanganyika, ayandi tukavana mu misozi, ari source bita source amazi mero. Iyo nawe nyene tuzoyikabuta n'amazi ava mu misozi. Uwo mugambi rero w'Inyanzarake na Rumonge n'umugambi twahaye imyaka 20, hamwe hazohera imyaka 20 atamazi asubiye gukena. Nyanzarake ni kamwe mu burere bw'u Burundi bukarirwa n'ingwara ya kolera. Tuvuye mu Burundi tujya muri Mozambique ahabaye ikozanyaho mu gihe komisiyo y'amatora yatangazaga ko umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Daniel Chapo nk'uwatsinze amatora yo muri uku kwezi. Itangazamakuru ryo mu gihugu riravuga ko umwuka mu murwa mukuru Maputo urimo ubushyamirane, aho cyane cyane abagabo bakoranira mu dutsiko duto banywa inzoga banumva radio mpuzamahanga. Bwana Chapo yatsinze ku majwi arenga 70%, utavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane agira 20%. Bwana Mondlane akaba yari yahamagariye abantu kwigaragambya mbere y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora. Yavuze ko hatazaboneka amasasu ahagije, ibyuka biryana mu maso cyangwa ibimodoka bya burende bya buri wese. Guverinoma yasabye abaturage kuguma mu mahoro ndetse no gusubira mu kazi kabo. Ini BBC Gahuzamiryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Tugeze ku isaa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC i London ni saa 11:38. Turakomeza mu kanya nyuma y'akoro gato cyane. Ndi Prudence Njumva. Tujye mu burasirazuba bwo hagati. Ibitaro biri rwagati igaza biravuga ko igitero cya Isiraheli ku ishuri kishe abantu bagera kuri 17 barimo n'abana. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko igitero kibasiye ahantu Hamas itangira amabwiriza hihishe mu nkambi y'impunzi ya Nusairat. Abategetsi muri Palestine baravuga ko aho hantu harimo hakoreshwa
mu gukingira abantu bakuwe mu byabo. Isiraheli ntiri kwemerera itangazamakuru mpuzamahanga ririmo na BBC kujya i Gaza ku buryo bwigenga. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi aravuga ko itegeko nshinga ry'igihugu cye rikwiye gusubirwamo. Tshisekedi avuga ko rifite ingufu nke, ko ryanditswe n'abanyamahanga kandi ko ngo ryanandikiwe hanze. Avuga ko mu mwaka utaha azashyiraho itsinda ryo kwandika integuro y'irindi rishya. Batavuga rumwe nawe ariko bo babona ko nta kindi agamije atari ugushaka uburyo bwo kwitoreza indi manda ya gatatu yo gutegeka igihugu. N'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki rero akaba yiyamiriza uwo mugambi we. Inkuru tuyibaze Premier Ndikumagengi uri Nairobi. Mwijambo yavuze mu rurimi rw'iringara ariko isangani ku wa gatatu, Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko bikwiye kwibwirizwa shingiro risubirwamo rikajana nuko ibintu bimeze mu by'ukuri aho muri Kongo. Nibwo bwa mbere Perezida Tshisekedi yaravugiye ku mugaragaro ico kibazo, nabwo bundi umugambwe wiwe UDPS wo warumaze gutangura guhimiriza abantu kubijanye no gusubiramwo ibwirizwa shingiro. Mu gutanga imbere abo kwibaza ko agamije ibiringo vy'umukuru w'igihugu, Perezida Tshisekedi yavuze yuko ico gikorwa kitazobikorako. Ibwirizwa shingiro rihari ritegekanya ibiringo bibiri by'imyaka 5 kimwe kimwe, ubu Tshisekedi akaba ari mu kigira kabiri. Naho kubyanegura ibwirizwa shingiro rihari ubu, umukuru wa Kongo yatanze akarorero k'ingene habayeho guteba gushiraho inzego inyuma y'amatora aherutse kandi ko ridaha ububasha buhagije abakuru b'intara. Tshisekedi rero avuga yuko mu mwaka uza azoshiraho umugwi w'abahinga bava mu bisata bitandukanye kugira bandike integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza uwo mugambi. Mu kiganiro aherutse kugirana n'urubuga rw'amakuru Actualité CD aho muri Kongo, umunyapolitike Moise Katumbi yavuze yuko atampamvu nimwe ihari yo guhindura ibwirizwa shingiro. Katumbi avuga ko na Tshisekedi akiri mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe nyene ariko yavuga uwo bahiganywe mu matora yaheruka akabona ko Tshisekedi atakinda arondera atari kiringo ca gatatu. Na Martin Fayulu nawe nyene yari mu bahiganywe na Tshisekedi ariyamiriza uwo mugambi. Umuvugizi w'urunani rwiwe Lamuka avuga yuko ibwirizwa shingiro rihari ryashimangiye ubumwe bw'abanyekongo, kurihindura rero ngo bizokwankwa n'abanyagihugu nk'uko byagenze kuri Joseph Kabila. N'urunani rw'amashirahamwe atarondera inyungu za politiki ruvuga yuko ubu igihugu kiri mu bihe nk'ivy'intambara bitari ibyo guhindura ibwirizwa shingiro. Dusubire mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko Washington izatanga miliyoni zirenga 130 z'amadolari mu nkunga yo gufasha abanyapalestine bakuwe mu byabo i Gaza. Blinken yahuye n'abategetsi ba Qatar i Doha mu gihe akomeje umuhate wo kugera ku gihe cy'agahenge. Qatar ni umuhuza w'ingenzi mu ntambara kandi Hamas ihafiteyo ibiro bikuru mu rwego rwa politiki. Blinken afite ibibazo bikomeye. Ibiganiro by'amasezerano gahenge byananiwe gutera imbere kandi Hamas ntiyatangaje umuyobozi mushya kuva Yahya Sinwar yakwivuganwa na Isiraheli mu cyumweru gishize. Korea ya Ruguru yongeye kohereza ibipurizo by'imyanda muri Korea y'Epfo. Ku nshuro ya mbere ibi bipurizo noneho byari bitwaye ubutumwa bwa propaganda bwibasira perezida n'umugore we. Pyongyang yohereje ibintu nk'ibyo bibarirwa mu bihumbi kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu kwihimura ku mpirimbanyi z'abanyakorea y'Epfo bagurutsa ibipurizo nk'ibi by'ubutumwa muri Korea ya Ruguru. Bumwe muri ubu butumwa ndetse bukaba bwanageze no ku nyubako ya perezida mu mujyi wa Seoul. Inkuru ya Jean Mackenzie muragezwaho na Nini Radukunda. Pyongyang ubu yarungitse ibipurizo nk'ivyo biharurwa muri za mirongo muri Korea y'Epfo vyuzuye imyanda, ariko ivyari muno munsi ntibisa nk'ivya mbere. Vyari birimo udupapuro twanditse ko amajambo anegura umukuru w'igihugu ca Korea y'Epfo n'umutamukanyi wiwe yita umukuru w'igihugu inkozi y'ikibi nayo kwagiriza umugore wiwe ko asesagura amahera. Kimwe muri ivyo bipurizo caturikiye hejuru y'urugo rwa perezida i Seoul kinyanyagizayo udupapuro twarimo. Uku kurungika ibipurizo kuje inyuma y'amakuru ava muri Korea ya Ruguru avuga ko igisirikare ca Korea y'Epfo cakoresheje drone mu guta udupapuro mu kirere ca Pyongyang hari inyandiko zinegura Kim Jong Un n'umukobwa wiwe. Saa moya zibura minota 16 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikiramico urunana. Sorina arasaba ariya kudatezuka ku mugambi wo kwigarurira Chris. Hagati abana bo kwa Ruremesha barashyize bahishura ibanga bari bamaranye iminsi. N'urunana.
ariko sori Karametana uze ko nibagiwe kurara mbikubajijeho we. ibiki satana? Amakuru nawe warayumvise? Ayahe makuru? Uzi ko ngo ya nkimwe yitwaga inyamamare yo kwa Ruremesha yapfuye ngo veterineri yasanze ari amashashi yariye we. Yego ma, ngo niyo yayishe. Ubwo wabyumvise? Ubwo wabyumvise sori? Umva nabyumvise ndomerwa. Noneho rero mbwira, ari Ruremesha ari na Murebwayire. Hari uwigeze aza kubikubwira ngo asabe imbabazi? Ndeka ndera. Kuva inka yabo yapfa rwose nta muntu numwe turahurira no mu nzira. Ariko babivuze ukuri rwose ngo umutego w'ikinyamushibuka nyirabagihari. Rwose pe. Ariko nyumvira n'ukuri sori. Tekereza nako. Tekereza ukuntu bari batwihaye batuvuganya Rurembo yose ngo nitwe twabarugeye inkasha. Ariko ukuntu byambabaje tana. Manange we. Urabona ngo baratwandagaza bakadusebya Nyarurembo yose ngo turabarozi. Uwo abantu bose bazi ko twishe inka yabo. Iturize rero n'abimana bashyize ahabona. Oya ntabwo nge ngomba gutuza ariko. Sinabireka bityo we, sinabireka. Cyore, none turabikoraho iki tana? Ngomba kubibaryoza. Bagombe babyishyure di. Bagombe babyishyure. Ariko wa mugani tana. Natwe tugombe tubishyure ubugome batugiriye. Nibyo. Ahubwo se we. Ngira ndakumva. Buriya niki twe tugomba kubakorera ngo natwe tubumvishe koko. Ahubwo se mukobwa jana ko adakoma. Ogira ngo se ahubwo ntusanze agiye. Yaragiye da. Hari ahantu afite akaraka aho ba Stefano bubakisha. Ubu niho agiye. Ibyo ndabizi. Ariko ibyo nashaka kumubaza nawe nabikubaza da. Ni ibiki se? Ni ibijyanye n'imirire y'abana banyu. Hari ibyo nayo namusabye kubagurira kugira ngo ajye abagaburira nabo bagire imirire myiza nk'abandi. Ubwo si ibijyanye n'imirire wabimbazaho iki koko muga? Ahubwo mbwira. Muga. Karame. Rwose nta nakugora ubimbaza. Ibijyanye no guteka n'imirire rwose wabibaza mukobwa jana. Ibyo ni iby'abagore nta mugabo wagiye mu biryo. Ariko turavuga iby'imirire y'abana banyu. Nyine ubwo nanjye nibyo mvuga. Mbese ibiryo muri rusange. Oya Pascal, ibijyanye n'imirire y'abana by'umwihariko abana bari munsi y'imyaka 2 ni inshingano zanyu mwembi, papa na mama. Ariko ibyo bintu si iby'abagorera? Niko bimeze, umugabo agomba kugira uruhare mu mirire y'abana. Yampaye nka rero. Uzi impamvu mbonye abana banyu bakomeje kugira ibibazo by'imirire? Buriya utererana mukobwa jana kandi nawe ubona ibyo yibereyemo. Ubwo urumva abana banyu bazitabwaho bate mu bijyanye n'imirire? Mbaze nkubaze. Ahubwo se ko nayo nasabye mukobwa jana kugurira abana banyu bari munsi y'imyaka 2 erega ndetse n'abandi. Akabagurira indagara, amagi n'ibindi biribwa. Yarabikoze? Uzi ko bivuze nkabyibuka di. Umva niba ari indagara n'amagi birahari rwose. Birahari utambeshye. Reka njye kubikuzanira uribi. Ndabikwereka rwose. Ese akaga karito byari birimo yagashyize hera. Icyo mukobwa jana yaragikemuye. Ndakabonye. Nikoye. Ntureba. Dore ngibi rwose do. Do. Akarobo k'indagara karahari. Amagi se singaya. Ntabiri rwose dayo singaya. Nuko noneho ndabibonye. Ubwo nyine mukomerezaho. Yego rwose. Muga tuzakomerezaho. Hari utiki Murebwayi? Ndavuze nti noneho rubanda ntitubakira. Kubera icyo uvuze utyo? Ubu hano hanze nitwe bari kuvuga. Reka da. Ngo iki? Ngo turabagome, ngo tubibe inzangano. Yego mana. Umva. Hari ahantu mpaboneye rubi ngo twabeshyeye kwa Tanazi ngo batwiciye inka kandi ngo tubabeshyera. Asikewe. Tubabeshyira se nebayiroza amashashi. Ngo tugomba gusaba kwa Tanazi imbabazi rero. Ngo ngewe rero niba bishoboka ngo njye gushaka sori nawe musaba imbabazi. Reka. Ibyo ntibishoboka. Ni gute umuntu yakugirira nabi hanyuma akabara wowe ufata ya mbere ugahindukira ukajya kumusaba imbabazi Murebwayi? Uzajye wenyine. Si icyo se nanjye nibaza. Ariko mama mbabwire. Nimutubwire sha. Tubwire. Ariko mama nimudukubite. Tubazize iki se bana bacu? N'umugwaneza yarahari. Hase nimutubwire. Numbeshere muto nge nari mari ryari. Ni wari uhari se ubwo ya nyamamare yacu yapfuye. Twayihaga udushashi twariyemo biswi katurya. Yego koko nari mari. Twayihaye two dushashi tubonera turiye. Ngiki mwabana mu? Twayihaye two dushashira turya tubonera iradusekeje nuko mugwaneza yibuka ko hari indi shashi. Ya indi mwe mwaraye muzanyemo inyama. Turayiha
nayo tubona irayiriye. niko koko sha muratinyuka muyiha amashashi nuko tugenda mu byatsi dutoragura andi mashashi twabonaga bari baragiye bahanyanyagiza turayizanira nayo irayarya. murebwayi karama ibyo numvise abana bavuze nawe wabyumvise. Mana yanjye we niko muto nimwe mwahaye irya nk'amashashi. Mama utubabare ntitwari tubizi. nange sinarinzi ko amashashi azayiye. mana we tubigeze dute murebwayi? Ariko ntabwo tuzabyongera mama. ndashobewe. mana y'isi n'ijuru we murebwayi turazibandwa tuzerekeza he? Mana yanjye we ko twiteranyije no kwa Tanazi tubigeze dute? burya kugira abaturanyi babi birutwa no guturana n'itongo rwose. Ego mana rero nuwuhe muturanyi mufitanye ikibazo se? Mbese wowe ntiwabyumvise? Oya shaka ruremesha baraduhemukiye cyane. Gute? uzi kujya kumva umuntu arihanukiriye ati wandogeye inkati. Ibyo narabyumvise koko ma ariko se ko numvise ngo irya nka yawe yishwe n'amashashima. Si uko se sha ariko ngo nitwe twayiroza wa karama we. Gute se? Umbaze nkubaze nibwirira ibyo wari washatse kunyibwirira mu gitondo nyine nibyo ntimba wiriranywe ibindi tubyihorere. Cyakora mwihangane disi sori. Ntihanganye se nagira ntidi. Naho ubundi byanjye nanjye. Aha no kuri sinzi icyo mwene nyoka ashakaho. Butensi yana se nanone? Aha noneho jo yantoreye inama ma. Ngo iki? No kuri sinzi icyo Budensi yanashakaho pe. Ngo yagutoreye inama se noneho wamugize ute? Nanjye nawe icyo mpfa nawe. Erega ubwo yarambwiye ngo arashaka ngo duhure nimugoroba turangije akazi. Kiranga arashaka ko twiganirira bisanzwe dusangira na soda. Singiye kubona mbona na yashumiye ngo na Nyesi yahateye amatako. Cyore? Umva baratangira baranyanjama koko. Batiki rero. Ngo niko muko tuzakwiyama kugeza ryari? Ngo ntitwakubwiye ko Chris ari sheri wa Nyesi. Uramushaka wiki? Ngo turakwiyamiye ego mana yanjye rero. Ariko ubundi Budensi narashararura ikidi. Nukuri nanjye byaranyobeye. Ubwo ibyo byose rero ngo nukubera nyine nagiye mu rugo kuri uwo muhungu. Skegari we. Ariko ubundi ko numva Nyesi yahiye agatokombera harumva Chris wari ikiki. Ngo nuwera. Are we. Nuwe se bafashe irembo. Nuwe se hari ubwo yamusabye cyangwa basezeranye mu murenge cyangwa mu rusengero. Ariko ari ikiri gitagaseka. Umva aramwituwe ashingiye kuki. Sha nanjye nyine ibyo bibazo mba mbyibaza. Umva nawe kazi umurego. Kazi umurego niba ubona Chris nawe akwikundira wicika intege rwose ndakwingiza. Suko si. Asikiwe. Uzi ko bafaturiye umuhungu nka hari umwana we. Buriya se Budensi yanarumva ari we ugomba guhitiramo Chris umukobwa akunda. ahubwo ngereka nkubwira aho nasanze uri umunyabwenge mukobwaje. Yego mbwira rero. Ariko ubundi banza ubwire aya mayeri wayatekereje uti? Ayahese ayo kugira ngo Stefano adusengerere se? Oya yewe ndavuga ariya yo kwikiza umujyanama wacu na muganga Devota. Ariya yo kugura abajiri ndagara za maonyesho. Yego we maonyesho. Debajede bariya bajya bwari babaze kudebya babuza amahoro ngo ndanywa ngo nyamara n'abana bacu bagiye kwishwa n'ibirire bibida. Ubwo rero nababoreye igisubizo. Ariko Pascal ndezere ko ntabakuyeho n'ururagara na rumwe cyangwa ngo hagire igibari. Oya pe bwose byose biracyahari uko bakabizanye byose. Rihazagira ubikoraho rero bizahabe kuri ya biri uje tubibwereka. Kandi nshaka kukubwira ko mu gitondo ariko byagenze. Byagenze bite rero? Papa nta makuru ufite. Nyine mu gitondo muganga agiye ku kazi yaciye ahangaha. Asanga umaze kugenda. Ati rero nje kureba ibyo nabwiye mukobwa jana byo guhahira abana ibiribwa kandi bigizwe n'indyo yuzuye ndebe ko yabikoze. Ati namubwiye ko agomba guhaha indagara akayazigaburira abana buri munsi. Nawe mbwire. Mbwira rwose tuva. Ubu byose mba ndabyibutse ku murongo. Nazo yaje mbaneruye kaga karito washyizemo za ndagara n'amagi ndamwereka. Uzi ukuntu yishimye.
utyo nuko tugomba kujya tubigenza uje tubibwereka agira ngo tubigaburire abana agenda ubwo hari uzongera kudutira hejuru ngo amafaranga baduha yihuga ndetse na shisha kibono ngo ntitubihe abana ngo turayanywera cyahise oya rwose icyo wagikemuye kabisa tuzajya tuyahwera utubajije tubwereka ziriya ndagara n'ariya magi maze ndore muzi iki mukobwa jo uzi ko wabishyeshura tw'ibishyitsi ariko buriya arabwo ibyo yabaye ate mana yanjye cece kavuga buhora ariko yego mwaramutse mukecuru ubwo murumva ibyo murimo nta soni mufite bazajya babaha amafaranga na za shisha kibondo kugira ngo mushobore kugaburira abana banyu mu barindi imirire mibi n'igwingira namwe muyanywere ubwo murumva ari byo koko maze mushake ibyo kubeshya abanyabuzima na muganga ariko hari ibyo tuvuze mukecuru ni muceceke aho ngaho nabumvise di imigambi yanyu yose nayimenye mbese ubwo ngubwo muribwira ko ari inde muba muhima ninde uhomba si mwebwe n'abana banyu ego hanyuma se wowe wari utaragera mu rugo bude wapisha nari nshya hano ku gasantere hari ibyo nahashakaga ariko nawe ndabona ari uko reka njye nageze mu rugo kare ahubwo nanjye nuko nari ngarutse hano ku gasantere hari uwo tuhafitanye gahunda araba atari Chris Leya ariko reka nkubaze bude burya ejo wowe na nyesi mwamviriyeho indi imwe ndicecekera mugira ngo ni ikindi none se ntituba tukubwira ceceka bude ceceka nanjye ndakubonye reka nkubwire rwose ejo nanze kuvuga burya ntugire ngo ni ikindi kwari ukukubaha nk'umwarimukazi mugenzi wanjye naho ubundi sinari mbuze icyo nabasubiza noneho n'umuburo twaguhaye ntiwawumvise umuburo si umuburo nyabaki bude ndagira ngo nanjye nkwihanangirize ureke kwivanga mu buzima bwanjye di nawe rero ni ukugomba guhagarika kwivanga mu bw'abandi Leya maze rero ndakwiyamye di umbabarire cyane ubu noneho turi twenyine reka nkubwire akari imurori kuki uhengera turi twenyine se ngaho niba wumva uri mukuri uzatumira abantu tubivugeho bumva uri mukuri abantu se biki ngenda kubwiye ngo gasopo di ubu ugenda umuntu mukuru nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kunkorera amahitamo urumva ariko rero nubwo ufite uburenganzira bwo kwihitiramo ntabwo ufite uburenganzira bwo kwivanga mu rukundo rw'abandi noneho reka nongere nanabigusubiriremo reka nyesi na Chris bakomeze bikundanire niba ushaka sheri nawe uzashaka uwawe ndakwinginze bivemo pe ntabwo nzavamo kandi mumenye ko mutagomba gutwara Chris nk'umwana ntimugomba kumubuza gushyikirana n'abandi nawe ni mukuru agomba kwigirira amahitamo ye bivuze rero ko ubwo wahisemo gukomeza kubavangira ntabyo nahisemo ni amahitamo ya Chris tureke ni Chris ugomba kwihitiramo urumva neza ariko rero ibyo bintu wabivuyemo ahubwo bwira nyesi aba ari ubivamo nahe buri muntu ubwisanzure bwe nyamara rero ndakubwiye ngo wavuye muri ibyo bintu ahubwo noneho reka nze nkwereke ukuntu ngiye guca agasuzuguro bude kuva ubu noneho ngiye kujya nsura Chris buri munsi maze ikibyimbye kimeneke sye rese kuko arakomeje uyu mwanzuro nawe ushyira mu bikorwa hazacura iki ntuzacwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana ni nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu twafashijwe rero na Philip Bull ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza cyane biko dansenge yumva uraraharyana